I am ready to fight it. Manipur ki drug totally eradicate down the muthan na bagi da mukta madai da hanga da birena tre hanga da BJP ki sarkar na te bagi. I will do it. I will fight it. Up to my last fight dogani. Moine any threat dogera anything dogging ma dogna drug like. Torokani makal maka ki maram di drug ki gangu shidi gang chendra ka noi ka pa hana bogangu ni. Attack torokani mo na ka not only politically khata I want the target of physically target ro gaya maram da ina thugairi ba thari ba drug thugairi ba poppy plant mein am si kya bade gange ba record na yade yam me ba hectares mein am se thugairi se ado I want the madu ki replication laigani reaction laigani I know but I have to save my generation I have to save my people I have to protect you all ado ki photo da koi hangada uni sunate Manipur le ba yel homi akhoi mayam si kandan ba ki thabak tawji haibra natragna politics tawji haibra emotion da kari tawdri ke sir kari tawdri ke mito khanto oina si anirak ahum mito khanto o deport tawro noi gi indigenous people do kanjona ba ki damta mito khanto o home ministry da ki sir che lakna khanto ba hawro ba se thabak tawdri bra sir si no mata ngangde no mata pande no mata mito khanto ba hawri si kamai tawge kayam phangage ke dawro ke no mata pande ba Sigi natra ba koi ngasi tali se Manipur ki miyam tala isi sigi natra ba mito khantok nabgi biometric lauraga khantok pa hore sir second fencing ngasai keno na su hangi bodo fencing na sina su hangi fencing chi yong kayam sathina bharat sarkar serious hoi loge se singarang na hangi se ne hanagi 80 ma 10 lai gare 80 ma lai re 40 ma sanction torganda ngasi wala hori ba 240 se sir se ai sa gi photang da pije 240 se Two na Torkan Masi Loina Manipur area sing Loin, two na Hagadamena, order period. See that Habak Tausi Harira Koikana Hero. Manipur lady by Yelhomi, a Quay Mayam, she can never get Habak Tausi Hebra, nothing politics of Hebra. Iran Sagas Hebra. Baras Sakana Karito, trouble lady having in the Haiti. FMR. Pre-moment regime kilometer nifu sangagal madu swasma swaraj medam gi matam da subject to correction tratuk kakta kare ngasi madu na marum warkan da ekhoi da demographic imbalance ama manipur da lae ekhoi gi leiba keno mayam se indigenous population masing yam je ba mayam se mang gi batare habi gi pre-moment regime suspend ta ro gi thami ba khoi set government na power piri home ministry na keno da external affairs ministry da iraga decision lori fencing khaba gi wa loire FMR ka thale then mito khando ko hore kari wali ge khoi demand NRC formally home adagi parliament gi or cabinet gi lakada budu ne ba khoi ngai dis but NRC lakte ngai deso ina nan haje ba NRC ga mana ba thabak di hore sigi issue si da core issue si da suchat chat rega no mata si kari doruge na pande hangde ba sigi core issue ekoi na thabak chi Bharatiya Janata Party amadi NDA gi alliance na Manipur gi yamna tangai phadaba pot Mayamna taliba demand mitok khantok pa hore Indian Foreigner Act ki makhada every district ki SPC foreigner returning officer and hapakanda detect and deport mangonda empower to yaida khantok pa hore huji continue to hebi se sule sima leire si khantok pa hore ba si da si ki matung da mo fencing laita bagini na to budu huji fencing ji ki apun ba loina tawro haida na masi loina si order thoga leire then FMR Free the Sangtung Jangin Yarambadu, free moment is in Lucy, Bisa already sang by a Bisa or passport. Bisa only passport out the Dusi, sir, sit or Mutung Sangtung and the Arab. Sumaita when I quick canonable honorable Tabok, I am but finishing the speed of a matamjida politics to Orgapanga Santuga to Orgale.